Muntina sopi ulenau tu nia hichi tu anangai hozau senabon saving Christ Center Family Bible Study akonin kahinlim chi kitwen he tu ni khuazong hi character Bible Studies adia Seijui Masapen tia het MITHENG Andrew Hinkho AKON phachom cha khilkhom na ne kidiu ahin hem Masapen na vet khom diu chu who is St.Andrew MITHENG Andrew hi KOIHAM ti hi na vet khom diu ahin hem akhat na chun St.Andrew hi Bethsaida khu AKON ahi in ama hi Jonah chapa ahi tin akihei hem ani na hin Bethsaida mun kiti hi Galilee twikhanglen koma khokhat ahi tin akihei athum na chun Bible theme holeh history on seidan St.Andrew MITHENG Andrew hi edi ngal le edi som ki ka sunga anepeng ahi atiuve abana hen Bible kimu dung zuin St.Andrew le MITHENG Andrew hi Simon Peter sopipa hi tinjong akihei hem abana hen ama hi Jesu nung anazui masanga ngaman lensep mi ahi tin akihei hem abana hen chukile St.Andrew MITHENG Andrew amin seidan hi Greek pawa hi ahat strong bol lungam ta tin akihei him chukile St.Andrew min hi Greek pawin zong Andreas tia het hi tin zong akisezin him chukile St.Andrew hi Andrew the Protocletos Kodo Masapen tin hobung masahon anamin sa oven him abanahin Andrew min hi St.Andrew min hi New Testament sungahin ve somle ve ni bo se anakimin pa enahim chukile Andrew sungsang hi Gospel thumho Matthew Mark Luke hon ahamin pha be se hi un hin la zon bung khal sang som thum langa pa som li lamahin kichi dewin anakimun him St.Andrew le MITHENG Andrew le Simon Peter in nga amat namun hona Jesu ngaman lensep ahi na hona kona miman lensep ahi na hondia anako do hona hi tin Matthew bungli sang som le gera pa som nila ni sung Luke bunga sang khala pa som la khat lamahen anakimukit en hem MITHENG Andrew hi thu sei tambe selo ahia milunggel tem tale kiniaw sa tami ahi tin akihen hem chukile MITHENG Andrew hi Jesu nung azui masanga chu John Baptist Seijui le anung zu hi tin akihei anapangin hi tin akihei hem abana hin MITHENG Andrew in Jesu nung azui zawa anato ho anave ho mohite akhat na achun St.Andrew in Jesu nung azui masangin nikhat chu John Baptist to adin khomjing laizun zonin Veuvin Pathen Kelngoinou khutin Jesu Krista amuchun asejin ahile hitia ase aza phara Jesu chu pathin chapa ahiti anata asana anung anazui pa hi chi zon bungkhat sang som thum langa pa somli songa kimun hem ani na hin St.Andrew hi sopipa Simon Peter bangin hang phongin mi he thedin na to do le sei do hane hi zong le behind the curtain behind the scene mi ho Jesu koma puizing le kita ata Jesu nung anazuizing Seijui ahi tin akihen hem abana hin MITHENG Andrew in Jesu amudo ozawa sopipa Peter zing zong chu aman Jesu koma anapuilo ahi tin John bung kha chang somli la khala pa somli lama akimun hem abana hin Jesu mi sanga wal ava na azi zong chu iti Andrew in chapang pa nga ni le chang la phenga nei pa chu Jesu koma ahin puizi ahi tin John bungup chang gera pa chang kon lama akimun hem chukile Greek mi hon Jesu amu nom ten laizun Philip koma ahung dongon ahi le Seijui dang hon za dang mitin analung op kai jeng jong lew Andrew in Jesu koma hi chi Greek mi te hosu anapuilu ahin he John bung somla ni chang somni lama akimun hem chukile Jesu Krista vana akal to zo nungin St.Andrew MITHENG Andrew chun tu lai chapang ho khang do ho he theding in modern day Greece le Turkey gam ho missionary in anakal songin pathin tu mon tin anhalang sa metin Bible timon asezon him chukile St.Andrew chu apakai khunung zuin martyrdom in anathin him
Bible themo seidanin Patras city Patras copy Greece muna 60 AD vela St.Andrew hi X-shaped cross anakhayuva anathia atiuve him abanahin amahin ko ako na izil do ati application cho ahile akad na cho St.Andrew in Jesu nung azui zowa anabwal masad pen cho sopipa Simon Peter Jesu koma hin puilo cho ahi Jesu neile taasan ihitale ama sa pena ma insung mi ataasan thainai loho Jesu kom ipui diu hilon ehim athum na chon sopipa Peter bo hilowa chapang pa nga nile changla pheng ananei pa ahin Greek holeh Gentile ho ahin chuke amho zo si chu Jesu koma ahin puilo zen Andrew hi St.Andrew hi home missionary the first home missionary elole chapang child missionary le gamdang mi foreign missionary Masapen hi tinjong akihen him St.Andrew hi sopipa Peter banga Jesu Krista adia inner circle azong panglo mi zo si het azong kihaman sa alo izong le behind the curtain behind the scene kiniaw sata mi ho personal evangelism bol zinga mi ho Jesu koma hin puilo ding anagel ho pen khachu ahizingin him ama ako na ho zo se adia izil do theyu chu tu lai khanga mi zo sin min thanding le mi het khat hi te ding bol the ding mi mu the ding aha tup jing lai uvin St.Andrew banga nang le ke zong kiniaw sata pathin in burden AP ho mi ten do hi zong le mi bangin Peter bangin min thang hi zong lew han mi hem ten mudo hi zong lew kita ta ito mo so te diu hi pakajin thu pe naw hi ti sumil bo hi tem hi chi tu nia MITHENG Andrew to sim chung chang anangaya anasim ho zau se pathirin ibon savin holim pi che taw han kakipa amen.